Pred kapiju Dragana Isailovića iz Dobričeva stigao je asfalt, 2 sloja. Kako da nismo zadovoljni, nema više blata, ni na točkovima, ni na cipelama, kaže Dragan Isailović. Asfalt nismo imali 10 godina, evo sad je lepo rađeno, novo sve, neće da imamo blato, bit će dobro i za decu i za nas, meštane ovog naselja. I sad su vam spojili jedan kružni tok, Da, sad još možda mali neki deo i bit će celo naselje kompletirano novim asfaltom. Asfaltiranjem ovog dela Vidovdanske ulice zatvoren je krug od 250 metara asfalta, koliko je za ovu godinu planirano da bude postavljeno u Dobričevu, kaže Dejan Ristić, direktor Direkcije za izgradnju i uređenje grada. Danas to privodimo kraju, znači u 2 sloja se asfaltira. Prvo je bilo ravnanje, pripremanje te posteljice. Evo sad vidimo polako to odmiče kraju. Dužina, kažem, 250 metara, vrednost investicije oko 1,5 miliona. I to je otprilike za Dobričevo za ovu godinu što se tiče asfaltiranja sve. Imamo nakon toga, verovatno za sledeću godinu, nastavak te saobraćajnice. Ona je u nekom delu i asfaltirana, ali je dosta loša, znači to treba preasfaltirati, ali to će verovatno biti faza za sledeću godinu. Sve radove na asfaltiranju putne infrastrukture u gradu i selima izvode ekipe Srbija puta, a sredstva je obezbedila lokalna samouprava.